Assalamualaikum. Din. Sadin. Gampang orangnya. Waalaikumsalam. Lagi pintar. Lagi. Bisa kok saku berada dalam roh. Mana kaki din? Yang terdekat sabing kok. Ki ku tepak ngarek ki buru. Boleh pernah apa pintar? Daya din. Sengkok kan nare minta tolong dek kaki. Ki pintar. Minta tolong apa? Sengkok minta tolong makumpul lagi masyarakat kamu sholat. Si mangken ki pintar. Iya din, deki mari asar. Ki pintar. Lagi kula dangun dengan masyarakat. Ki ampun pintar. Lagi aku lagi lanjut sing ngarek. Iya din, saya nggak bisa kok dantan nung sholat. Ki pintar. Mat. Oh kaget ya? Ya kan teh? Laku apa teh mak furu na kanda? Iya mat. Sengkok tarakan nara mat. Terus suruh pintar yoyon. Deki mari asal suruh kompol musola. Berurusan apa teh mak telai pa kompol? Lok yang kok mat. Deki mung lo repot kira ro kompol. Iya teh, insyaallah laki ko la polong ah. Iya wis mat. Engko lanjut deh. Mulai orang selain aro. Men, terakam magaki. Ya intara malia rokok din. Kaki TV intara kamma. Intara kakek ji yang komen. Beda perlu na apa din? Dangun dengan komen. Deki mari asal pintar yoyon. Suruh kompol di musola na. Iya din, insyaallah. Iya men, saya nggak ya men ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dama din, dah cukup dah ya. Boleh cukup pintar. Mening titik dah din. Kamaan lain din. Ampun lah boleh pintar. Saya tak hadir boleh ngereng dia saya hadir. Ya mah ayo din lah sambil lalu. Kilang ngereng intara la mulai. Ngereng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak langkong siapa orang lagi karena ganggu dek bakto na tantaritan sa tujuh. Maksud tujuan kau lama kumpul sampean sa tujuh. Karena kak bude sa rempah kaki. Kenapa sih rempah kaki nak pintar? Seneka, makin kan bulan Rejab. Tepat sama-sama Isra. Engki pintar. Terus dah kimah. Kulit Roma beda Isra ning musola nika. Dek kimah menurut tantaritan sa tujuh nika. Engki intara. Neka cek saya na. Ula cek setuju na. Tak langkong pintar. Kula usul. Iya din. Usul apa kaki? Seneka pintar. Kita kuncuang usul lah. Kula kurang setuju nombor isro. Selamat tungan ng masjid kampung sebelah na apa?
So ala bunede kiman na pinter. Saya kata ko kulo neka. Tanggap ke masyarakat kampung sebelah. Tako yakup naspana selfinter. Din, Arya kegiatan bagus. Tak mungkin masyarakat kampung sebelah. Andi prasangka coba ngaji ya, Din. Kaki jemila dema bodoh boy, Din. Kecil pas dek remer ka potos. Pon lanjut pinter. Kula dukung manabi kegiatan positif katinek. Kula setuju. Dek remer, Din. Ya lain harus setuju kapi. Ki dalam apa oleh pinter. Neka lain setuju kapi. Kulo ro bunte saos. Ki mula seneka berarti lah sepakat kapi ki. Engki pinter ngereng lah bismillah. Alhamdulillah mula rampung setuju. Untuk lebih lanjut dah kau lelaku nyong nak tolong. Terus merupakan sampai tak langkong interagi ki. Engki pinter. Ki ampun seneka saos. Sekalangkong ki setuju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknya mana pinter yoyon. Mun sengko abri pendapat ku pahe toro. Coba berlaku. La sengko sesare. Lagi jadi rasa pole. Lati la sengko la tak enter. Dung pirapa. Ada laku lah. Satu ini dem. Tadi pakai ente dong. Tadi pakai ente dong. Apa mat? Mah ayo mangkat tes interam beli sape. Beli sampai kam mamat. Iya kamu sholat Neser kimen bereng lain nah. Deki korang sih neko. Enggak mat. Engkau la tak enter. Dung apa engkau? Bilang enter apa teh? Sengko ceremet mat. Dia pinter yoyon dia. Mun parlo fa nyar sengko sekebiro soro. Kira sengko beri pendapat toro mat. Oh. Tadi kaki ceremet markena pendapat tak toro bereng pinter yoyon gitu teh. Iya mat. Teh. Kaki tahu le di si kabeh ngaji. Pola na pendapat si tayo ro bereng pinter pakai macam dari musola. So ala teh kalau ni beda akhiran pakai dia. Marai temu solusi na pak kompol kapi bereng pinter. Ya sengko teh kakek kimen ben masyarakat selain na. Ya mun pendapat kakek lo etre ma bereng pinter teh. Kakek tahu usaha sakit ate kutu bisa nerema. Oh, apa mat? Takkan urusan ngaji ya. Kalian setuju kapi. Pernah pinter yoyon dia beli sape. Coba urusan laku. Tak reng sengko sakar-kar TV. Astagfirullahaladzim teh. Kakek tak pantas menjaga fokusan selama dia bik kakek kalaku teh. Soalnya kefokusan saya kalaku kakek ya. Kakek TV saya fokan ngaulia kencir teh. Cek sampai teh. Kakek dalam bela kare sana namun. Tapi kakek tak bisa betek hasil. Mah teh mangkap. Cik, tal, pusing. Urus kilan bi tai lah cara muka sing.